clear tu te in zawa in si bai levek ule los Hnamte channel a kala welcome levek a cheu ole tun chung ka video chuan Triumph Scrambler X 400 kha kan review don na chuan he bike hi masabera chuan aman hi kan soi photanga nuai thum le za le somriat le panga ania tuna hian GST hi anon ti sang dona September ni somni le pahni atang hian ma se hemi ka video ka semla hi chuan aman hinwai thum le za le somriat le panga ania ale hun lai khop maya chu mai baka chuan 390cc hemi 400cc category a chuan ama el pui te chinga chuan tlawm berani ti kha karon soidu ani ole a looks lampang in soi masapotila a look sa hi chuan in a style shim hi retro vintage looks kan tiang khar aron nia omzia chu man lai style ma se tun lai style ni thosi nal tak me naron siama hei hi Triumph hoina man laia an scrambler design ang hemi an scrambler alien ho a Sicilian ho ang dewa anon siama nia chu he bike hi amoi ka te khop mai ke chuan ti chuanin asira hen apang sira hen hei plate here on oma heng te man lai chon heng lai sira te hian in anin race chuan number 10 ziak thina racing number te po an ziak thina ni ti chuan a headlight kan en le chuan a headlight a po hian grill moi tak mai aron kenga he bike ka khal taka hi a hen gat a om lawa e amaro chu stocka chuan hen gat hi om turania ta hian an volawa hen gat om hei karon ti lan hi a moi khop mai hei hi a chom vek ani ti chuan a seat kan en le chuan a seat te po hi split seat kan tiang kha arnia a seat hi ain thena ain zom vek lo ni chu a handlebar te po hian off-road style in anon tia hei heta te hian a hma hian in Triumph logo te hi moi takin anon da tel ani o engine lampang kan soi chawang engine hi a cc hi 398cc ania single cylinder ania a torque hi 37 Nm ania Newton meter ania ante dana chuan ti chuan horsepower po hi 39.5 bhp aron ni hem mai ni a top speed po hi 160 km/h chhut ania a mileage kan ti hemi a petrol eina dan zong hi liter khatin kilometer somni le pasari tlante chhut ania a gear hi 6 gear aron ni boka a tanki full in kilometer zathum le somnga le pakhat tlante chhut ani a tanki a hian petrol liter som pathum aleng ani a brake lampang hi a brake hi by brake anti hemi Brembo omje chu Brembo company thoni si ma se Brembo aya premium lo deu aman tlawm chi ho by brake chuan ABS hi anung le ma oma ABS hi a off the nung lampang hi chu off-road mode kan tiang khan aron oma chuan traction control po hi a oma ma se aron off thei bok ani a tire hi a malampang hi a wheel rim len zong hi a malam hi 19 aron nia a nung hi 17 aron ni bok ti chuan a suspension hi a malampang hi 43mm USD ron nia USD ti ka chu upside down fork ti khan me USD hi a stability a hian a thazok shim a bike a hian in omzia chu a bike han shake tur le a bike shim a weight po hi a lot hi a la thei zoka tun lai khovela chuan USD hi an mang deuh zel to a bike changka chuan high speed ate po off-road ate po a thazok ti soi ni hi ron mangtela ti chuan anung lampang hi preload hi adjust heya nunga khan adjust heyang chi karon oma 150mm aron nia ka soile du chu a ground clearance hi hemi hi leya tanga a bike in car hi hei a sang reng phian meya Expulse hi kan soi tel lokanga Expulse hi kan she thiam dan turin 220mm manita ni a in car kha chuan he bike hi 195mm aron nita chu at phave thuak ti na nia off-road tan po aman tlak lu tuk ti kha karon soi ngal ani ti chuan a bike pumrua vel kan soi lenga ama hi kg za le somriat le panga ania petrol le oil zong thunin chuan a seat height hi 835mm aron ni boka seat height hi asang ang renga a thut na hi mizopa tan chuan tlem chuan asang kan ti deuh mai theya amai ro chu fit nga le injury chautan chuanin engma harsatna a omlo ani atenki a hian liter som pathum petrol aleng boka a wheelbase akele ke in car hi 1418mm aron ni boka hei hi a wheelbase po hi an bike hemi speed 400 ho a hianin aron seizok tinani chu akele ke in car po achan chu anon siam dana hian off-road tlema off-road dewa anon da awangin hei po hi
kong chiat lan nom nan tin anon siam ani hei hi ti chuan hemi a speedometer hi kan en leanga a speedometer hi semi digital an tiang chi kharun nia le lama hian analog hemi asanang chi deuh kha aron kengtela a simple ang renga engma bluetooth connectivity omlawa gps po omlawa petrol meter te hemi trip meter ti neu kha aron om ani deuh maya ti chuan ama hian kan soile tur chu usb port a oma phone charge du tan kha po kharon oma traction controller an oma chu po chu off the ani o khang ho kha features le ama pumro le ani na atlang pui chu ania chona bike hi kan khalpanga kan soi chho zelanga he bike hi tun lai khovela chuan 400cc nisia chuanin aman hi tlawm em atuna hian gst hi ron to bel po ni se sing ni thum velbakin ato bel chu ka ring lawa chu kan lo clear chawanga tuna hian ilei du ni chona lei hun lai khop maya ke chuan 400cc ka khal towa chuan a khal nuam ka ti pol tak ani engei ngai vedan comment lama te khan ron soila kan clear hole zelang ole next video clear lang miang video masala makanin clip masala mang karon soi vek to thawa khami aspect sheet te khang zong kha aman te pokan soi to ma se hemi akhala enge kan feel kha shiat ve ngai ni mi puiden la kan shiat do thin kha akhala nuam ti lai zong kha ke mana I ka feel la ka shiat anga kha soi ve ngai ka ti thina chuwang cho kan soi chho le don ani chuan scrambler hi nia scrambler hi kan tia scrambler ti om je tak hi enge niang ti lai te pokha soi ngai ka tia anu te kan bai pat bai hey man lai khan in off road bike te ala om tak lo ta ni bike kha an han chei na sakhop me chuan in an bike kha hey man lai chu kha chu Enfield kha bike company siam ma saber ang chun ta ni as a company ang rei beranta khati ang look zau lir kharon ni ta ni chuan world war lai chovel kha ni ta Triumph po khan an siam chowa chuan enge mohan modi kha an war chho tan ta ni khati anga tanga ron ir chok kha ni deuh berta scrambler te po ni anga hemi trucks an ang chi mani kan soi po mo ting chi ho po kha ani ta chu wang chuan hei po hi a fok an sei deuh ta a fok te lo sei a kilian te kan vu ti khan in kha scrambler kha chun deuh me scrambler chu on road le off road takal thei kha ni deuh ber ani helai te lo min mo chuan in ke ni hi kan rai du dan tan hian in kan rai du dan a hian he bike tha ka tia a chan chu kan rai thi ani na taka chon off road thi atam lu tuk lawa kan explore hi kan ti deuh ber wang hian hei kong chia kha kan wa zong shan pa ni chuang lo enduro kha om le ta ni enduro hi chu kham panga te kong om lowa te khati nga tlan kha hard enduro ni ta amai ro chu heng khang tiang ni si lowa ta na khala tan chuan he bike hi a tha ka ti em ma ngati ge an van ron tlan den thela kong hi den rio mai ka soi du chu off road bike kan ni lo ti kha ka soi non le duwa off road bike tak ani lo amai ro chu kong tha atanga kong chia te lo thleng ta se kong che tak khokar kong te lo tlan du ta la khatiang anga ta na khal atura ta na siam khan deuh berani anin taka chuan soft core off road an ti deuh berang chu soithiam dana chuan amai ro chu soft core kan ti khan hei kong che deuh po kha kal thei thawa chan chu ama hi bike hi a khan hi sang ema ka bike nen kan compare le du zoi na chan chu 390 ne ka bike po kha a khan niam lu tu ka kong che kan tlang khan in a boi thak ta ni chu khang tiang ka tan khan he bike chu kong chia kha angam le zol ni entina thing tlang alom ni ta la in kho kong kar kong ta cheta se Aizawl ron kalemo zin te kha ngai ring ta se khang tiang tan khan in he bike ki itan chuan a lei chi khopang ti kha ka soi du ni chong ro he bike showroom ma kan da chho do na chumi ma chuan phu fai tir zoi nga chuan in kan da chho ta hen sil ti rong so bike ang de poron thleng om ni so bike pit stop ka sil tir zoya hi englo kong khani hei chang ur kon ro ta ne hei ta hen in lo dor ve do ne thil che sang ne sil fai boka aerox pa tan nei tha aerox chei na mo
yes ka lang chuan kan soi chho le ze lang chuan in he bike hi ka soi du chu 300 390 400 chin 400cc ang category luta kha tianga kha chuan in tun lai kho vela chuan in tlawm berani ti kha ka soi du a tlawm awanga chhia ni lawa a tlawm a 4 day bula a quality sang hle boka a khal hi anuam em boka ti kha ka soi du a khal anuam ka ti khan anuam tak tak a chan chu hei rpm sang deuh dewa hian her ve ngai lawa rồi te kan tlan po hen nuam deuhin a tlan del thei ni chulai tak chu anuam ka te ama hi hetia kan an her deuh hianin rpm a khuanin 3000 chhovela kan an her hian a thok vuk mai mo a chak lu tuka chu mania khanin kan te sa a pati pi ne ha kong chho ha kan pura ro kong chho hi a zo em ma that gear pon chho ul deuh khumi luangmol chho a khon mo kan ritania ke som kwa bor vel kan nianga min zo ne ra khak chu a tha ka tia a chan chu a sprocket hi hemi speed thau ne khan ni lang lawa speed 400 ne khan in a sprocket hi ron ti dang lam veka chu wang chuan in a khal hi a nuam big em ni he bike mo chuanin ma se ka soi sel de chu duai hianin han kwal hi a har deuh ka tia handlebar hi a seia a wai ta wang hianin tuna te pokan kwal dona kwal thek kha a har ve deuh hleka a hatle ma ti than ve deuh hleka ngai ni lai te mai chu ka soi du a chuanin hei tiang an khala ka feel thiam chu a bike ka hi so hei off-road chungchang kha soi lokila off-road a hian ama hen mod thi aron om ve a off-road mod thi oma abs hnung lampang hein off ta chuan traction control pokha ain off theya traction control kha chu a ke hnung hanin phiat tur veng tu khan me a khami kha an off khan off-road a khanin khal kha anuam bik ta ni han phit kwal vel khamo chu off-road lan tak kha kan man lawa hemi ka te sian amai ro chu a bike ka khal hian ka hre thiam hal me a khan te sanga le a features sa tang hian ka hre thiam hal me a kal phung tur kha chu wang chuan in kong chia ka han tlan pui po hian in ka hre thiam hal ani hei off road kan ti hi soi thiam hi ngai ka tia mani mar para kan kala off road kha ani thawa ma se kong ania kong om lo kha off road chu ni bera ani na taka chon amai ro chu kong chia hi off road thi kan ti deuh tlang puya chu wang chuan in kong chia kha ni me a kong chia ha tiang ang khok rok ang chi han tlan pui nan chuan in problem om lo lutuk boina om lo a chan chu ama hi a phi anuam box se chu wang chuan in hei tuna po second gear in all something chho vek the third gear pon ka chho thei ka du chon mo khami ni wang khan in off road tlan pui nuam ani he bike chu mo do na na a so po kha han ti fok ti chor kha om don lawa khalai te kha anon set thiam viau in ka ria hat te ma se kham panga han enge han zone kwal vela han ti tur ta kha chonin ti chi lawang mo keniang minol pui tan chuan he bike chu kong tha chei tan do ni chuanin leiro ti fuang ti kha ka soi du ni ama hi azang khai boka lek lama nuama chuang chuan a thakop mai traffic jam vel pokan tackle puya a zevia he bike hi ilo lei du ni chuan tuna hen a lei hun khop mai ti kha ka soi du a chan chu a soi lo thei lo a tun lai hemi ka record lai chuan in tun lai bo ruak ani ve tlata khami gst anti pun lo tur chungchang a khan ania he bike a hian in khami 390 chin a khan in category a khan a lut ve tat box ya 350 chin ti jok tang sorry 350 chin a khan a lut sia chuwang zon hemi ho hi an gst la ka hi apung don ni 40% aron ni to dona tuna hen 28% nan la ka soi swal lo chuan ka lo soi swal ni chuan min lo hre themula 28% gst hi an pe a chu
40% ani to do na wang hianin sing ni thum chho vel chuan a to bel ka ringa tuna aman hin wai thum le za somri ania hemi 400cc class a chuan tlawm tak mai nia a lei chi khom mai ka tia i chu tho khat lai pe ka chu ka ot ve ni he bike ki mo nei ve mai ta ka tum ril ruwa a chan chu kha mi hemi scrambler x 400 ni lo zok scrambler XT XC zok XC 400 kha off-road version kha ani wang khanin ka ot ril ru riawa chu wang chuanin hei po hi kan tur pe reng thawa off-road zeu kan ni boka ke ni ang tan chuanin ati chi don viau mai a kha ka tia spoke wheel se ni wang han a spoke te la po kha nge tubeless veka chu wang chuanin ka ot ril ru khom mai ka thak mấy khá đua mà sẽ cần bay khi hẳn sợi mấy khi hát to tụn lại hiền như đầu xe chú sai đi lăng cho nên cái là đấy ống tiếng kha anh đi hey cần lán chặt đấy mà ngã in sẽ thiểm mấy ngã mà sẽ có quỷ xuống lán chặt vóc vóc khi nuông rồi cho lúc in hay là Triumph Showroom kha cần là chuyện lậu ta kín hay là Triumph Showroom này á này hiền mà như này cho nên khi nào cần đã sáng á han lán chặt chín ngã hey mi hi apot dot mai ni mo apai khen e chak tak ani chak tak min pot vok mai mo test ride tur hi om renga lova test ride ve ro ti kha ka soi dua hemi scrambler bi khi voin chu kan thur bing don ani wangin i 400 ho po apa warai nanga ai nang vek tho ma se apa warai ang ti khanin chete apo dang kha chu adang lam ve a chan chu as pocket te kan thla ka bang khanin hi adang lam hret ani chuanin a travel hi a thui boka hemi hi a suspension hi hami 400 ho ai khanin a thui hret a hi a thui ka tiom je chu a so kha entinan kong chi a pot lan ta la hi i so chot don lo tina ni chu hami wang khanin hei hi a sang hret boka fit nga le in chiruk vel chho tan chuanin i ding di hlipa dinanga ya ke hi fit nga le in chi ko ve ka nia ka tan chuanin a hreom lu tuk lawa a kha chete chuan a sang ve hret ti kha karon soi tel du ni chuan he bike hi inva en chin du ni chuan ka video tang in lo enge test video te po kha in chang ti ka sia alo mom thin khop maya ke bike test te kai chu ka test dan hi ka be detail vak lawa a technical lang phei chong ka ti vak ngai lawa ku wang chuanin a simple thei anga mi puina kan hriat thiam thei ang tur hian tam theng zawk ti ka du wang hianin he karon be detail vak ngai lo ti kha karon soi shim chuanin hei khu off road ti om khomo off road mo ta ma tu na hian traction control kha off ve thei boka a kha off road mo ta da kha chuanin as ABS khan hung kha in off a amalam kha chuin off lawa kha ni deuh mai khai wan về chapri kan ni du lo chuan khopui chunga kha teng han i khal lo hra mangu chapri ani tunami kha chu mo poi khop mai white line pelin keima hamiron kher vak lo aron tlan fu me den khop mai chuanin a poi mo turang kha chu kan thredeu vek toin ka ria karon soi tong khanin han khai khom lok to ila a that na le that lo na lai ka ti lai te po han soi ve shim la ma se tun lai bike chuak reng hi mo a that lo na lai han soi tur hi a tam to lo lu tu mo dik tak chuanin aron travel vek to thin lu tu ka tun lai bike chuak reng hi soi sel na tur hi tam to lem lo wa thil ho te khir deuh kan ke ni na kan ngai tu a chung lai chu niang kan tiang vel khan ni to me a chu wang chuanin ka soi sel na pakhat chu a seat a seat cover hi ali kat me hei a thuina tang hian bike han siltir vel a ruwa do hian in aron hnam ve deuh the hei hi hemi te hi ka soi sel na chuni deuh me a chuti lawa chuanin a sang hreta minol puitan chuan a sang hreta hei hi duai chuanin a boi thak deuh lekang traffic jam vela khan ti kha ka soi du ani ma se speed 400 te po kha a om thowa a ai yam kha adang hi om thowa hemi bi ka hi scrambler hi a sang deuh hret ti ni me a chuanin chu ni deuh mai ka soi sel na chu a bike hi ka fak na chu hemi a scrambler ho an mani 1200 ho an mani bike tho khang ho nen khan compare khanin
looks reng design reng hi aron dik veka hi a in ang khop maya ti chuan styling le quality sang boka Triumph hi chu ka soi fo thin ka video ma sa po an quality hi asanga chuan aman ang hu ne na phe chuan in a quality a affordable boka aman hi a to lo em boka hami an speed 400 ho phe ka chu 400cc a phe chuan in nuai ni le sing thum bor vel chau khani tuna hen a lei chi viau mai ti kha ka soi tel tu a chuan a chak ang zonga po 390 te po ka nei thawa atinga khanin a chak khop maya a kha soisel na tur ka shelo amai ro chu duai chuan atingki hi hian ron lian thret che te ka lo ti vel mai me atiang vel mai kha ani e chuan aman hi a thak khop maya nuai thum le za som riat chau ne tuna hian he bike hi heng ti ang vintage retro look lampang ngai na tan chuan a lei chi khop maya chuan ka helmet khum me ka hi video lo lang kha retro vintage helmet look ani boka in lei du chuan cheerful helmet emission venga lei thein om boka kha lo dor vero a in me ani bike nen he ti ha sai tel du thi chinong wa han dok du ve highway ka lat lan man si lo nakina highway te po kan lamang tura ngai la anu par khop mai amai de expo kha athavia 27 borvel ani liter cutting kilometer som hi le pasari borvel aman theini Triumph hi a belchiang dol khop mai ti kha khai anu per zoom ani mai fo ki akhi khu ani mai solo sakhi khu ani ha mai mo chak lu tuk in lo wangai ven ve don ye thing tlang om te tan po khan in hey a lei chi ka ti chan chu engine vei wak tam thina entina tuidam te kulam pangkor tha te in khokong a che me ma tuna ri pe chon mar para te po he ta pani gan wakal na ho mo kang lai mar para pi te kha le ro hei in mang tang ka yang ti kha karan sei du ni nal si style box si khamo ati chi khop mai tuna ri chon he bai khi kai ka otani mo karan sei tel du ni vale next video kanin mule thewanga enge ngai dan te po comment sam at po iron sei vele donia chắc đâu 他这牛肉手手背边看公司嘛。